Tungeria bambe mbede kumantere chatiania ni bedrite bakiona na kiagi keno kyonyuma ya professor Kithure Kindiki kwetwa KWOROTWA gitike munini wa rais baugite baina weti kyona wirigero bunene ati Kindiki akidira kiritangwe njana AGATETHIA kile mantu yegembe mbede nyotigera nindi batiuti wome yotungeria ni bedrite baimura kya kuthingatira barabara chimomau ireitwire iletete ntere cha Mount Kenya East kenda utigera nindi ichikwitira chikinya na ila mwandikito ndeto kilomithika na ndeto hii atongeria baikundi biantu kimbethe kumatia ni bonanetie wirigiro bwao bwa kugunekana utongeria bwa professor Kithure Kindiki urathurero kuyuria kanya kamunini rais nyumeri gathi gachagua kwebelwa obisine area sira inge chionthe ikewa barabara cha mao gachagua ko weto na twatetheria kinyemwe na ko weto itware na baba imunge itware aba mwariama itware aba gachori itware aba ntomukiama tuteona barabara kinyemwe mao turare nyanje nerusi ba mao ko itukuromba Kindiki no ntoigwa deputy president tuthiatira tuikumeria kinya twe bou twithira tuna barabara no imwe kana iyelendre ene meru ko itukurira kinya Ayuthi bakona ngwe no barabara ikithithwa biankiromba ke professor Kithure Kindiki atonyete na kiuno ntunetete utonya na vetere Ayuthi baba thomi na batithomi bakandika wa barabara ene ikuthithwa nikenda bakona mwate wa ntuku ngwe mwanya kinya cha kubithia mathoko Ayuthi betu bonthe batithomi ibatonywe kuo ibatonywe kieni wa yes nikenda babithia ngwe chenjera na bone mwate wa ntuku kwina antu bandiki ndene merwe baba ingi sana irinji mwira irare ombere na enderia unkumire Ruto na Gachagua ibabuterwa baba ingi sana na Gachagua ari ugo na ate kutheta ate ku replace muntu wa Mount Kenya ari abutwa kana wa Meru abutwa a replacewa ituko expect antu bara bachoka ngwene kuringana nabo uritingwe bwa professor Kithure rwanyine rokaria bondene ibobo mwete malabu ya witia mwanka kanyene kanamba yele wathanine bwa Kenya Kindiki na rank nje amno according na burabithitie aiko yo interior KCS ba president baba thai Kindiki na atwere kuranka number 1 na ibonto inyarira renge CS ba ko butwa achokerwe that means ina recording nje itonete manto security na arare arose nje akabwa kabisa in our country and thai arawerwe I deputy itomoria omba autoritera ngwe buraba aritare arare ko interior na we are very happy tuino twakwira mwathani bwega no nturitore tura Meru county iriteiterie ki national government kwithira ati kinya batu next time obotu itete tukethira twina mwana wetu Meru ai president wa Kenya nendero mbare okaitene ka Kenya baitite na mbere wetera mwerekera yo watho na Gachagua nende nelewa imu Kenya like ni ata netikirie Kindiki na reke muchumbura Kindiki imwana mwega muno imuntu erekondie kia kumenyeka kuma na rari tangwe ko nende uketha imuntu akondo Kenya yonthe katumwikira for the unity of this country kenda tumba kutha tuna development na ndina uma mantu yageta bwega na tugeta bwega kugindiki atumwira igitare yake ire athire analike igitare Gachagua ire athire Kindiki no ene igitare ya thai na nenkorwe kanya nikenda omba kuritira ndungwe vera humble man ate ukabila ya Gachagua aketha kugusiguze mlima ni yetu sisi wote ende amenye mlima iko na wenyewe Kindiki tufanyie kazi na kethera it's possible if it's possible Kindiki ombe wabishu nyaru areka na royo kenda Kenya yende leo te manatoria to drag behind every time ontoba mtu mwake kesi baadaye Kindiki apishi nyumo ewetwa ligita era ni mwire ajo king'ang'i ekeya kuma rwene neka ua king'ang'i ikiajitwe woto ire nthenjo mu utiombani ukararia king'ang'i itiajitwe no ntomoto no ina ligita atwire rwene okuna no baturanirite no rwene kou so ankwenda ni kwira antu betu woni mbio reverend out muntu awitwa Gachagua kare ani wothe ku office ya deputy president no nto bara baturanirite noe bara ni ajumbe bara senators ibonete atiagirite kuendelea kuwethera ari office-ine eu Kenya nirari kwa ungovernable no nto situation ara watueka nende deputy president ka uturia series ya cabinet ya turia ome watueka bila kukabithia akarega getaginisi bio onto boinda ile kyan kona bothogi sana ni mona family ara family bure watueka mwekuru botu wethaniria bure ari mantu enu aturia na karega na nayo buru botu mba kuendelea bomba ko rivuva amwe na batwe ndenda bwelewe deputy president ni party ya presidency era tuisie ni party national unity
ira yumba utongeria ndikenda yumba koria nthi ria president yakambire deputy president yakanjia kureta antu na makabila akiwa kuna mulima kuna bao kinya kitha tumite ndene mulima yu untu buthuku muno bomba to profile turi antu ba region ichi yetu tweta untu kura kungi tukaingwa no untu bukareta andu ra tondere ndene post election violence 2007 Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.